Keblai pi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat pekongsan menta ke sengi Shillong, tuklar ke KSU besyak pendik ginong rep, benang buan ke bayo COVID let jurip Menteri Rangba ye ke Jaka ban penkela Corona Center, kibriu ki kamting ye ke bayo positif ban ye ke jingyap DC West Giant Hills, syem jing e ginong rep ban yo ikisbo bat sembai chur, bat buan ki pakot nyau COVID nyimpat la ban kencngan el hek. Mentangin pa shiki Khubor bakam banya. Menta kesngi ka arpun riterik ubanai jembang arjar arpoi ke Jylla kala sakhi buon ki bakot nyok kenyang jingpang COVID kat kendai. Habaya keren ber Menteri keterat kakot kekia uba el hek ulong bawat labuan ki bakot nya kini ke jingpang henry ngim day pat ban kensting bat ngidang day ban hap bot iki kendon bala bot de keterat kakot kekia. Fraspa sa funriu dia ke recovery benda kasi long nyung spa san puar kibala klat no da kasi kilong shfongut mut ar funriu turik ummi arfo arfoi kila nang here Henry nomor ba ka ni borok ka ini ki tayo kiba ni ka tayo belalai nomor ba ka jingkiu ka buan balat ni nampak duat banong ba kala nang here Nang day bet hiru ban buat drinking bet ya ki protokol kraman light nagani ka jingpang coronavirus. Uba el hek ulong ru bayi kinong tere jangka EMRI 108 ka sarkar kan ai jaka sa eki namar kamlong ke besngan bikin net syaki ying ki sem jengki yo le se kan wan rapat ye ka jing e hadin habot. Tu beri charge bapet jaka MRI ke 108 teguan ai ke jing tho changi ngasu kala ai ke jing tho bangala ong ye DHS nuru de ben ai ke jaka sa ye ki tu ki man makiru ki hap apo ju hi ka health workers ka bucket ya ba alang direct contact bagi positive cases ada kimnan ke jaka sa ka babiang hangtai apo ka office ke joki maka office ke joki ke office ke babiang tadakam kambiang nasional Tiada kali yang surkar nggak sudi benda orang berpenbiang kerja kasak nang bagi like benda cila kerja yang sem nomor ayah kisam menjungki dan kibadon kikmi kikpa kibada teman dan udah kibadon kikun kibadang red kikulung kibadang red tiada kata kadau dan kami hiban ayah kerja kasak iki. Ka KSU Consumer Protection Cell kelapin pau ye kajing ngaudiau ke bakrau halor kajing sya pendik kinong rep ban penpoy ye ki mar rep syaki jakayo. Ya kini lapin pau do samla Eric Nong Kenri Chairman ka Agriculture Cell hadin biklawan jurip bat ye kendu ye kinong rep ki bakendu jing e ban penpoy ye ki mar rep jengki syayo. Ka KSU ka kenturu ye Menteri kampo yeng bentuk lar lang halor kate ka benta. Bisa patno bisa kumpai bat kini lugu jing e sya ye kinong rep tiba Hadi kenjat berai berada di sistem, buat masa kalau di kayang bandian oleh lima, hendai sistem dia sahabat no dan kabut tiba seipat ini di lima dari tempat sistem lu, syukur tamu tu buat lapor no, tentu bersincah buat sebuah berifat bah, in ayat di nomor ini bah, ini akan jalan itu mah, kebasam, hadirin bah, kejengan jeruk, jangka Selhi, jangka Consumer Protection Cell, jangka KSU Sempmin. Ini fungsi berbentuk buat kembali di sosial media. Kadang kadang rentoman buat ikan rap om Jakarta. Henry kila si penjelor, di cima di mata tiba ikan rap di warna bandi sayur salat. Ini bu uji keliba apa nu berkom, bah pilih kita bantunjat perang cima di mata. Batban keren tomat ikan rap apa ya kibri di berapa kayak elak tuan hadu kada Jylla kat sini nak kibri pat Jylla tuan arah iki hadu ya kibri lomana hendak pi dan kita kena buat sini kata kibri ka apa ambu ikan rap sini dia kidi di jam cuma di mata hendak kita kibri tuan acak nama kau pat Jylla kio ban lalu kan yang lain tadi kan Jylla ini tentu itu bawa berifat bah konsumsian. Jadi berifat akan bentar bah kin kecil bah kena bentar kena menang percintaan. Nama bah kadang apa bentar di euro. Jadi kentang ni mah kembang kesengi
ka bagi pet ya ka jing jingsia dan kinong yang tentu ya kibor bahlo bakin simsya ya dia ka jing ka ba kinong tentu nomor ba lada tim simsya sabu ka jing yang ni kinong bang nomor ba lada umman kinong ban mandi sini sayong kahat mangi kinong kit ni ni yang tentu utang tentu ya menteri kampanye mau pelanggan ya kan jing Rang barang ni sekat, penumi isu ketika sini bat nakaliang kasih ni kanong sampikti hindai kanong yai budi ni kam iba kinongrak dipendu bat lama dan kinongrak iba siang tinggal kasih kadang dekat bang ituai menyetre dekat api tang ini hi bisbun macam Kajing nang buon kibayo COVID ha ka jylla kalapelong ye ka sarkar minta ban penbuon shushu ki jaka sumar ban pensa ye kitu ki bakham shitom melumala khnang baha ki hospital in yo ban sumar tang ye kitu ki bakham jur nakaliang menteri rangba rengkat ki board district bat ki he sarkar ki lalet ban jurip ye ka BTC Malki nang ta ka ITI Rinja bat ka Directorate of Commerce and Industries Nongrim Hills bat kiwe ki balapen kre minta ban pendon kamno kum ki corona care center. I know. I mean, sorry, it's like a. Both this hall and the next hall, which will accommodate around 4 sir. This is basically asymmetric, asymptomatic cases, and a separate room for the nurses. So for any paramedics who wants to stay here, sir, so we have a separate. We can also have some oxygen concentrators. Kajing jong kinong rep kamdei tang man penya yau ye ki jhur pat ki mar rep jong ki sakawai pat kajing bakia kendo kalong bakim yo ikisbo ki sembai jhur namar bala dei biang ka ayom rep jong ki kajing bam yo ikisembai jhur bakisbo kalong babon ki dukan hayau ki badi ki sembai jhur ki khang namar baka sarkar jylla kalapelong ye kajing khang dam banyada na kajing pang COVID khat khandai ke nama bapinni te pli man kasmir yo Sipli punya sisi asli setayau dan sipli punya tindak. Sudah kat bayo ai bandu kan. Long man kasni bang iti kuman suan pada banyo aban terai man kasni nginronin sayau. Mayau nganti biang long tapi long indo jembat man kan dokumen tahu selampat tentang sudah punya sampai hormat season ti punya sikop dia. Karya punya yang tolong donong. Lang ini itu kecindot ke bahra ni kasang kadang bunyi di foto aja ndak ada ni. Bela dengan ti ni per balai tu ketemu tak sesuatu ni. Sikang kelasiat kadang ti nak umi tang setiau ni lah Tolong kita jing ni. Dengan tung dengan rap dengan yo ban sim kelahi por badai ketemu kejing jari. Ketemu kejing do long kejing yap tangan jong pai ba nang yap tangan kan haba mangi nyemlak ban rap. Sibuk mangi nang ni lada sibuk mentatang ni lah tung kum ni lah dam pelai ya kayo. Takamut umpoi satai kinong bam ru kijun jar ong ban yo. Ada pelai jangi ban dia ban kai takamut kinong bam yo kan. Deputy Commissioner ka West Janta Hills District u Garrett LNS Dykes habay kren bekilat pathai Khubor henne kasngi ha kajing day bat kajing nang kiu kibriu bay bit jing pang COVID khat kandai hapo ka district ulong babun hi kibriu ki khamting yi ki bayo positive ban ye kajing yap namar wat haba kila doni kidak kishin jong kajing pang COVID khat kandai ru kim tre ban lit pha test yelade na bakiting bayo ka report kan long positive Kani kajing ting kibriu ban lit pha test yelade kawan ra kajing nang kiu kibriu bay bit jing pang COVID khat khandai bat ru kim la shu ban yo ikilat jing sumar ha kapor ka babiang kumta udisi ukentui ki pat ba ban board ikilat jing ada kumbala batha nakaliang katrat jong ka kot ka kya nang ta kitu ki bomdoni kidak kishin ru ki deban nong ki basngau thu namar kumbala pediang ba uni ujing pang udon ha ka imlang salang deban deng tiknai ki mas umdei ban yalang pat ba Wat hasnong hatau di ban kiari ke jingirung yemi wat haying hasemru khamtam kituk bahab ban mi shabar hab let keling gide bandeng ya kamas bat penjengai na kiwe hadin udah yo jingtep nakling yang ada pun engineer pak itu tu ong yaki untuk dekat kamu ke condition yang ke kontrak ubi anjur yang sekat Jusket dan merubah mutik
Shillong ki kontraktor ki engineer tani hak ni ke lockdown dan dia buat meeting dekat tele kini ketiak buat ke meeting yo kelam yo chia yo pun banyak ke ni ke ka i buat hadir ye ketika iwan te ye ketika mau rekan utare ni hak betul em dari tu lockdown hi mun em yo chat cầm đi vô khi vào khu và kia của district thì cái chi thiรับem lui put up ke office ki ni pha ko dang ya ki staff ko yo khi là cùng na hay của this say office itu dah put up ha Kakin huan kuat ya kawa mintru kabala seng halor kanong rimbanwat ikilat kilinti kumno banya daya kawa mintru kabakir saudong ya kasor jawai bat besa umbam umdi ru ikinong shongshnong minta kakinti kala kenjo san banai pura ka jingya linti jongka bar hakini kisan banai bala let kani kaseng kala let jurip iki saudong saukun jong kani kawa kumju nadu ka jaka bakami bat kilapin ngawru shekidor bar shnong beper namar kilap bekinong shongshnong kidai ka daw ban pelong ya kawa Mentru Banyap Nikhoj. Habayakren berucia menjongka ukrolam salan ki pariat ulai thu bekilat let yakendu rubat UCM ke JHADC kenang baka council kan itu ya kawa mentru bat ruban penbha ban sumariaka nalor ba ulai yakren rubat kibril jongka sorkar badiben itu no ya kawa mentru da sorkar jilla kumba itu ya kawa umkra wa umshirpi kenang banyo ikilat jingeda. Bo ga hukum ke sangat chwa waro kiti ciap kiti mo ka chna yung chna se maro ha ka mentru ta ye kan ni kat kam ka NGT la anga wato wa kini ki district administration will impose ki section 144 CRPC nei liang wan ka council em banta ga heta ta i banta i penkan mo i yo DC yung ka West Giant Hill district wa impose ya ka section 144 CRP ne pengkrak kam ka NGT order kata tak galai ta nei te wan la cibanta yong kan ni kejing krek bhai wa nei liang yong ga san de yo ili pen apen snyau ye kan ni ga banta nang ba ki kinong yelam ki em ha chru chief minister la mo pam e de kejing tha ta dong yi kata la wo te min no ya ka wa man tu ka mat te mit ka government Meghalaya ya ka wa khra wo sharpi Terkepat ia ki basnya bah, temen nak kawa mentru. Kenang baga development yo em go, regenerate penim ka mentru em go, kata tak kaji. Kata tak kala luti, ta hado wa chairman ni kan ni wan, ibajia hagini kisni. Tapi iwa tak wa penhe ki ka te surok yang ka yo dau ki amnaram juai road, Manu National Highway. Connect wa kata ke Bangladesh, dan riang hado wa pola de. Yo yoi da chna ki o comment bhai I bato wa uti surok manu wa chai ban kino chong chnong na liang wa Argentina jinjar ki poe tu te hagani ka slide ko da dep landslide de yo da han te I ongi da yo surok atu da comment te mandala li payon I kharniat I kam mong chaiwan na bato wa ka khandao ko wa pen lor ki bati ki wa pen he yo surok hei thau no ki chei thau I wadato kat kam bo ka sarkar na ka department yang ka PWD Executive Engineer yang ka Jawai Central. Raino ki chani senrang wokai chementru. Ta kata ta pendiau set ki edu kata ta. Ta kani ta ka yi thele yang I helor kani le ejing tho ile yo DC. Bato chemi wo DC. Haki ni banai ko dap EU ko order wa impose ki section 144 CRPC. Hachilan tar ka mentru. Em ki tiap ti mo ta ong ye o li ujor che o wa yo pen sangat chwa ye kani ka pen surong no khandau kham tam yo em ka joint inspection re saudia wan I haden I reminder yo hadon nin kasngi ka man kasngi ko la chemi ta em ka wan kon action kata to kala luti ka to kan ni ki banta ki yo param ni Bat daki tuki khubor ngila poisha kabakut tat hadu penginde syambiang khublei shibon